The African language Fulfulde is spoken by more than 50 million people worldwide. But until recently, this centuries-old language lacked an alphabet of its own. Abdullahi and Ibrahima Bari were just young boys when they set out to change that. While other children were out playing, the Bari brothers would hole up in their family's house in Ndere Kore, Guinea, carefully drawing shapes on paper that would eventually become Adlam, an acronym for the alphabet that will prevent a people from being lost. In the decades since, Adlam has sparked a revolution in literacy, community and cultural preservation among Fulani people across the world. Abdullahi and Ibrahima have dedicated their lives to sustaining these efforts, including expanding Adlam's reach through Unicode adoption. And thanks to support from a dedicated cross-company team at Microsoft, Adlam is now available in Windows and Office. My team at Microsoft Story Labs recently had the privilege of working with Abdullahi and Ibrahima on a long-form feature story about Adlam. Today I'm happy to announce that we've printed a limited-run book version of that story that contains both the original English and an Adlam translation. So the community of millions now using Adlam can enjoy it in print. A few copies of the book will be available in a contest giveaway by Microsoft Design on Twitter. The rest will go directly into the hands of the amazing people behind the unique achievement that is Adlam. When you've been working in the digital realm for most of your career like I have, it's kind of a treat to make something you can hold in your own two hands. But the biggest reward here was the opportunity to shine a light on remarkable people like Abdullahi and Ibrahima who have achieved so much, and the team at Microsoft who lent a hand. Steve Wien's Microsoft Story Labs, story by Deborah Bach and Sarah Lerner. Designed by Daniel Victor. يتحدث اللغة الإفريقية فولفولد من قبل أكثر من 5 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، لكن حتى وقت قريب كانت هذه اللغة التي تعود إلى قرون عديدة تفتقر إلى أبجدية خاصة بها. كان عبد الله وإبراهيم باري مجرد صبيان عندما انطلق لتغيير ذلك. بينما كان هناك أطفال آخرون يلعبون في الهواء، كان الأخوان باري يرقبان في منزل أسرتهما في نزريكوري، رينيا، يرسمان بعناية الأشكال على الورق التي ستصبح في نهاية المطاف ADLAM، اختصارا لام الأبجدية، التي تمنع الناس من الضياع. في العقود التي تلت ذلك، أطلقت ADLAM ثورة في محو الأمية والمجتمع والحفاظ الثقافي بين الشعب الفولاني في جميع أنحاء العالم. كرس عبد الله وإبراهيم حياتهم للحفاظ على هذه الجهود، بما في ذلك توسيع نطاق وصول ADLAM من خلال اعتماد يونيكود. وبفضل الدعم المقدم من فريق متخصص عبر الشركات في مايكروسوفت، أصبح ADLAM امتحان الآن في ويندوز وأوفيس. حظي فريقي في مايكروسوفت
مايكروسوفت ستوري لبش أخرا بالعمل مع أبدولية وإبراهيم في قصة طويلة عن ADLAM. يسعدني اليوم أن أعلن أننا طبعنا نسخة كتابي محدودة المدى من تلك القصة التي تحتوي على كل من الترجمة الأصلية للغة الإنجليزية وADLAM بحيث يمكن لملايين الملايين الذين يستخدمون ADLAM الآن الاستمتاع بها في صورة مطبوعة. ستتوفر نسخ قليلة من الكتاب في إحدى المسابقات التي تقدمها مايكروسوفت ديزاين على تويتر. سوف يذهب الباقي مباشرة إلى أيدي الأشخاص المذهلين وراء الإنجاز الفريد وهو ADLAM. عندما كنت تعمل في المجال الرقمي لمعظم مهنتك مثل عملي، من الجيد أن تصنع شيئا ما في يديك، لكن المكافأة الأكبر هنا كانت الفرصة لإلقاء الضوء على أشخاص رائعين مثل عبد الله وإبراهيم اللذان حققوا الكثير، وفريق مايكروسوفت الذي قدم يده. ستيف وينز مختبرات قصة مايكروسوفت، قصة ديبورا باخ وسارة ليرنر، تصميم دانيال فيكتور. La langue africaine, le Fulfulde, est parlée par plus de 50 millions de personnes dans le monde. Mais jusqu'à récemment, cette langue vieille de plusieurs siècles ne possédait pas d'alphabet particulier. Abdoulaye et Ibrahim Abari n'étaient que de jeunes garçons lorsqu'ils ont décidé de changer cela. Tandis que d'autres enfants jouaient, les frères Bari se mêlent dans la maison de leur famille à Nzérékoré, en Guinée, dessinant avec soin des formes sur papier qui deviendront finalement Adlam, un acronyme pour l'alphabet qui empêchera un peuple de se perdre. Depuis des décennies, Adlam a déclenché une révolution dans l'alphabétisation, la préservation de la communauté et la préservation de la culture chez les Fulani du monde entier. Abdoulaye et Ibrahima ont consacré leur vie à soutenir ces efforts, notamment en élargissant la portée d'Adlam grâce à l'adoption de l'Unicode. Et grâce au soutien d'une équipe dédiée composée de plusieurs sociétés de Microsoft, Adlam est désormais disponible sous Windows et Office. Mon équipe de Microsoft Story Labs a récemment eu le privilège de travailler avec Abdoulaye et Ibrahima sur un long reportage sur Adlam. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons imprimé une version imprimée de cette histoire, à tirage limité, qui contient à la fois la traduction anglaise originale et une traduction Adlam. Afin que la communauté de millions de personnes utilisant à présent Adlam puisse la prendre sous forme imprimée. Quelques exemplaires du livre seront disponibles dans un concours offert par Microsoft Design sur Twitter. Le reste ira directement entre les mains des personnes extraordinaires à l'origine de la réalisation unique d'Adlam. Lorsque vous travaillez dans le monde numérique pendant presque toute votre carrière, c'est un régal de faire quelque chose que vous pouvez tenir entre vos mains.
Mais la plus grande récompense ici a été de mettre en lumière des personnalités remarquables comme Abdoulaye Ibrahima, qui ont tant accompli, et l'équipe de Microsoft qui a prêté main forte. Steve Wynn, Microsoft Story Labs, récit de Deborah Back et Sarah Lerner. Conçu par Daniel Victor.